الصالحين ليوبي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ترجمة أحمد فاروق محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هاي تقوى وركم جماعكن نغني باب ماين الله وحي كربيو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته معني إمام وجميستكن ikalaange taqwa wirun hagwegem wa gutuga tiba mihun Allah taqwa wirwashe mayan Allah wahi kurbiye fattaqullaha mastata'tum mane faytiba mihun kuldana wi warakun tiba mihun Allah taqwa wirwashe mayan Allah wahi kurbiye ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida mane imam wajmistakunne تبا ميهم الله التقوى ورواشو اد سيدا بكم وابنمكن تبا ميهم بسبناشو بان الله وحي كربيو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معني مدمان الله التقوى ورواميها دناشو يكلانجينا نكناني مجد دكوانتو اد هيوش نكرا فدغغتون يكلانجينا رزق دبوانتو مان الله وحي كربيو إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم معني إمام جميستكن تبامهم الله التقوى وروانما تبامهم حقا باطل وكران مغو يكلانغ دكوانتو adi tebaa mihunga kibayen kuffafata fillawanatew adi tebaa mihunna faafu fussawanatew allahi boduwegem wa fadluwantakamuge weri raskalangew an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qila ya rasul allah man akramu nnas qala أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه ماني مان الله كلي غفان رسول الله أبو هريرة غفان كيبان رواية كلي غفان بدارو رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري غا دنون ميستكون كره ام ما ميهكي كباتو حديث كره اي اورن كره الله ام تقوا ور ميها فهي بكلون ابهي اصحاب بكلون بدارو algon men kalega faana midin nabi tiyawaha ken nune hadis kurabiyo fahi nasabe gotun em ma begem wani yusuf ge faana fahi yusuf ge faana ki allah ge nabiyye ke ekalega faana ki allah ge nabiyya adikalange khalil ibrahim alayhi salam ge darikalun allah ge nabiyya isa alayhi salam ge darikalun allah ge nabiyya yaqub alayhi salam ge darikalun fahi bekalun vidalu algon men kalega faana midin nabi tiyakama medaku snune hadis kurabiyo ehem weeru timen kalega faanu garihun tiyaswani arabin kura emma bayka medugata dannashe euren kura emma beki jahiliyatu gavis ebahi islam gu kuri gavis ebeki em rangal molumi hun kam ga belon mi hun kure eba mi hun islam fo gavis dinu kankan emme bodad danna eya eggotan amalu kura kam gawa mi hunne وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم ماني مان الله كليغ فان رسول الله أبو سعيد الخدري كبين رواية ekale gafan vidalwe ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiyo amakashorun duniya ki fonikama fehikan eklugen wa ebahi emachcha miyunge hittal lembe fada rid kulitaka kantan ekluwe tanake adi amakashorun allah taala teba mihun etanga khalifa ver kurbiyo fay duniya ga teba mihun kankurani khinagunto ekalanga ballwa hutte fay teba mihun duniya med birwet wa hushkam adi anghenunga fitnuwer kamugaje halak wediyuma med teba mihun birwet rakka tirwa hushkam fay hamkashorum bani israelunga medga ufidun emme furatam fitnay ki anghenunna med ufidun fitnay note
ತಾಜಾ ಮೇವಾಕಿ ಏಗಾವ ಫ್ರಿಹಿಮ ಕುಲಾಯ ಮೀರ್ ವೋಗ ಸೋಬುಂ ಬಲಾಮಿಯುಂಗೆ ಹಿತ್ತಕಂ ಉಫಾವರಿಕನ್ ಲಿಬ್ಬಾದೆ ಎಚ್ಚಕ ವೀಫದೆಂ ದುನಿಯಗ ಮುದಲಕೀವ ಸಿನ್ಸಾನುಗೆ ಹಿತ್ತಂ ಎಫರಾತ ಲಂಬುವಾ ಎಚ್ಚಕೆ ದುನಿಯಗಾವ ಹುರಿಯಾ ಎಚ್ಚಗೆ ತೆರೆಂವೆ ಸಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎಫರಾತ ಫಿರೇನುಗೆ ಹಿತ್ತ ಲೆಬುಂ ಬೊಡು ಬಯಕಮ್ಗ ಲವ್ವಾಫಾವೆ ಶರಿಯತುಗೆ ಎಮುಂ ಬೇರುಗ ದುನಿಯಗ ಮುದಲ ಅಂಹೆನುಗೆ ಫರಾತ ಎಬುರು ಜಮೀಹಕಿ ಹಮ್ಕಶವರುಂ ಹಲಾಕಂ ಹುಶಳಿ ಜಮೀಹಕಮ್ಗ ನೂನಿ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ එහෙන් නමේ සල්ලාහ් කණ්ඩාළුවාෆවා එමුම් බේරුණු දුනියේ මම්ෆා ලිබිගන්න මීහුන්නකි හලාකා ගෙල්ලුමු සලාම බාන බයිකෝ حافظ صلاح الدين يوسف ترجمة ستة كاشن أبلغ يكون نجافة مترجم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاء والغنى رواه مسلم. माने मांग अल्लाह एकलेग फान रसूल नबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बयान रिवायत वे एकलेग फान विदाल वे हम कशोर मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदेन दुआ करवे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफा वल गिना एबही अलुग वे रसकलाग मेला बरसकलाग हजरतुं हिदायत गदम अदि तक़वा रिकमा इफ़त रिकमा फुदुन तरिकम मेला यदबु मबस दम वान नबी तरीफ अदी इब्न हातिम الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليؤت التقوى رواه مسلم. ما نيمان الله كليغفان الرسول لبي أبو طريف قبدي يبن حاتم الطائي كبان رواية كليغفان ودار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي تمن كليغفان وعدو السويم كليغفان حديث قربيو وكي كمكن الله غندي هو كفميها دناش يفو يبر رنگلو كمن اينا فنجنم එබහි එකම කුරුමන් ඒනා හුවා කුරු කමබුර අල්ලාහ කුත්තම බොඩු එහෙන් කම ෆෙනිජනම හුවා කුරු කන්ත නුක දූ කොල්ල මෆව එකුත්තම බොඩු කන්තත්ක එඹුරි අන්න හුෂකම. وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. माने मांग अल्लाह कलेगफान रसूल अबू उमामा सुदय्य इब्न अजलान البحيلي के बयान रिवायत गे एकलेगफान विदाल वे हज्जतु वदाव के खुतबागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाती तिमन कलेगफान वडविसे में फहे कलेगफान हदीस कुरबियो तेबा में हूं अल्लाह तकवा विवाश अदि तेबा में हूं मच्च फर्द कुरबा फवा फसनमाद तेबा में हूं कुराश अदि तेबा में हूं मसरुगे बही रमजान मोह रोद तेबा में हूं हिफाश अदि तेबा में हूं मुदल ज़कात तेबा में हूं देश अदि तेबा में हूं वरिन तेबा में हूं के मन तरिवाश एरुं अमान कमाया को तेबा में हूं वरस कलांग सुरुगे तेबा में हूं वदवे हुट्टे